Dobro jutro. I svako jutro te dočeka sunce. Znam da jako puno ljudi ima problem sa suhom kožom preko zime, ali meni je u toplim mjesecima koža toliko suha i zbog bazena, kvora, klime, pa sam se pripremila. Ovo je nova Kiehl's krema iz njihove Ultra Facial linije koja se zove Meltdown Recovery Cream, zato jer je napravljena baš za SOS trenutke, smiruje crvenilo, iritacije i baš je savršena krema kad vam treba ekstra hidratacija. Cheers! Sad više nemam izgovor za trening jer je teretana u istoj zgradi.